Thinashara ruciini niguo ihingo cia iceceni ciothe Kibra ihingurirwo kunyita ugeni makiri ma aikia a kura a Kibra aria mekwiyumiritie gucuka miti. Mihari ya guikia kura mugaru na githurano kinene ndiuma miraihu na aria megwikinyagia makuninaga o ndagika itakirite 10 magaikia kura na kuhunduka o tiga amwe mekuhingagwo ni mutambo wa guthoma irore. Iko slow juu na press hivi inakataa, unaambiwa panguza vidole, bado inakataa tena, mara 3 au mara 4 ndio inakubali. Angi nao mekuoyaga ihinda iraya kumenya maritwa mao mariha maratathi-ini maria mabandikitwo ihingo-ini cia ceceni cia kura, kuona maritwa macio matiumana namba cia ibande, na amwe matikumenyaga uria maritwa mao manjitie, na angi magire maritwa mao kaimana na uguo matinaikia kura. Siko sawa, nimeshapiga kura. Nasema sasa watu wa Kibra wajitoke. Maabitha a kamiti ya IEBC na amwe a andu a wendi mwega mauma cemba guteithiriria aria marigwo wa gwika na makiria guteithiriria aria mari na mawathe kana aria kuru gukinya kuria mabatie guikiria kura na makamahitukia raini na kumahe mweke wa mbere gucuka miti. Atongoria ngurani a kibũrũri na aria maranyotera giturwa kiu matinatigwo na thutha mihang'o-ini ino ya guikia kura, aingi ao magitongorio ni mutongoria wa kiama kia ODM Raila Odinga na murunawe wa kiama kia ANC Musalia Mudavadi hamwe na ahuraniri Imran Okoth na Eliud Owalo, ona gutuika ni makoretwo magitetia mehariria ma kamiti ya IEBC megie githurano giki, ni matariria ati gicunji kinene kia mehariria macio kiuma kiega. Shughuli naona inaenda sawa, kumekuwa na vurugu kidogo, lakini najua sasa iko cool kidogo na watu wanaendelea vizuri. Leo ni siku muhimu sana kwa wana Kibra wote, wapiga kura wote wa Kibra, kwa sababu sauti yao lazima isikike. We want to see is a democratic exercise. O ta mutugo wa ithurano nini, aikia a kura matiyumiragia na njira nene na Kibra ndiuma ngurani, ona gutuika IEBC matitariirie muigana wa aria meyumiririe. Iceceni ciothe cia uikia wa kura ihingirwo thaa 11 hwaini uyu na utari wa kura niguo urathie na mbere. Riu aikari a Kibra megweterera kumenyithio mutongoria uria methurira na uria ukumatungata kahinda-ini gaka gatigarite kinyagia mwaka-ini wa 2022 na gukiragwo ya gwithurira ndirigoroe. Handu-ini ha Inooro TV kuma Kibra, njitagwo Harun Njoroge wa Maina.